ishlariga, rizqlariga baraka bersin. Chiroyli qilib mana. Mana. Assalomu alaykum. Salomat. Javob kelyapti. Salomat. Ay, zombiylar. Hadash pullarga qarang. Yoqubjon do'stim, turingsiz. Qanijoningiz sog'mi? Qarayapman. Sug'urta ha. Salomat, salomat. O'zingiz qo'yinglar ha. To'xtanglar. Abdullajon, salomat. Pulga yig'ilgan. İstanbul'a geçtilerdi. Oğlum. Hep barakalla oğlum. Nima? Chiroyli ko'ydimi? Zekat üstü eğer değil barayı Xudo yoki zibirsan hançman gado injozda Hani? Yo oynasın. Yetkilerin mi? Aslında qarab turibman da, ha? Hani ya? Keyler keladi. Ben bize kelmagan. Qo'ylar qulluq bo'lsin. Keltirib boqmas. Qo'ylar qulluq bo'lsin. Yursin. Qani Mamatqul aka qo'ydi o'ylar, kelinglar. Qani? Assalomu alaykum. Salomat. Yaxshimisizlar aka? Keldinglarmi? Sizimsizlar? Ha, rahmat. Polvon aka salomat yuribsizmi? Sizimsiz? Kelinglar, salomat. Hozirdan tur.
Sırayla aka, siz ham tushirib qo'ydim aka. Yashang. Birinchi yil tutang. Baytni qo'ltig'i bor. Shartdan chiqadi, tevar qo'yib ketadi. O'shani to'g'risiga emas, bayt tomonga emas, yoniga qilib tutsang. Tushuntiradimmi? Bag'iga qilmaydi, yoniga. Yoniga qilsangiz archilmaydi ham, sinishi ham oson sanadi. Shuni qilib ko'ring, bormi? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عناء الليل ونعى النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. حجة يا رب العالمين. البديع العالم. Rukunin mübarek surelerimizi, salavatlarımızı, Bana kereme gelmiş, hayır insanlar kalbedi yağrımda yağıyla mehbutiyim. Sağlardan evvela Habibin, İftiharım, Abdül Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, yetirgen, İftihar ya sahabi kavimler, yetirgen, azvar, İftihar, onlarımız gel, Enbiya-ı evliyalar, yakızır, Kuzdoğlar hürmeti mübarek ayet bana ve ihsanlardan, bu da sahablardan, Mirza Keremekemizde, Ötken, Ecdad, Allah'ları gel. Ayağımızı ruhlarındaki şu haradarlardan evveli ahir ötken cemi ümidvarlarıya, bunun kuda endelerinden, kavmi karandaşlardan ötken cemi ümidvarlarıya hevaya kılayım. Felvediği ötken ümidvarların rahmetini yayın. Bana bu ihsanlarının başlarına sevabak kıyın. Ahiretlerini abad kılın, kabirlerini fiilin nur, ruhlarını şah kıyın. Hayallerine Allah'a salamat kıyın. Mirza Keremekemizde imam baybak kıyın. Felvediği ayağımızı yan tinçkiyin, oğul kızlarını, kelin nebiyle ikinci hamqalık, hammeler gel, sana sakardık, hatır gemdik, tinçlik, itbaqlı giyden bergin. Bana bu hakikat edilirken, nebilerini yaparlar, yağlar, ısıp, ıqayıp, avalabı, zeylir, zalimi, tabal, yakırıp terbiyat edin. Peygamberin sünneti amel kıladı, yan olsun, İslam'a sadık olsun, ata-analarga mehriban bo'lib, el büyüklerimizge, yaxshiliklar tomonidan ko'p foydalar tilgan yoqib terbiyat qilib vermedi ya Allah. Mana to'plangan hamma jamoatlarimizdan, mehmonlarimizdan, o'tgan umidvorlarimizdan Alloh rahmatiga yog'in. Qolganlarimizni dini, dunyoviy axlatlarimizni oson qilin. Olamni tinch qilin, yurt, el, mahalla, ko'ylarda tinch omon qilin. Bemorlik ofatlarda Alloh muborak oyat ihsonlar hurmati hammalarimizni o'zing saqlagin, o'zingni begonaligin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bizga kelmagan xonadonlarga umr suyg Alloh rahmatiga va barakatiga tushirgin. Nima yaxshi talab maqsadlarimiz Alloh talab maqsadlariga yetsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Yakmayın canım gel, oğlum gel, Allah. Otursunlar. Hiç çay içelim de.
bütün kanadalları, evvela ahiretiyle cennetine yollarıyla. Bellekemediğimizin ölçüye atarak Allah'ım. Ayağımızın halemlerine layık. Sizdeyiz Allah'ım. Ötkenlerini gariye rahmet şerifseyin. Hayat koyanlarını hakkılayın. Nima yaxshi talab olsanız Alloh taolo maslahatini etkizgan eski dunyo sozibasini musharraf qilgan hammalarga Alloh taolo rahmat qilganlarini salomat Allohumma kullana va livalidina va listabal jami'il mu'minina va mu'minat va muslimina va muslimat al ahya'i wal amwat innaka bi da'wat wa rafi'at darajat يبول بركة وقاضي حاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خذك يا ابن بيحمى الله Bol yürüyün. Thank you.